Pastor, wari warabuze kuri stage z'abanyamurenge cyangwa se zo mu bwoko bwacu, warurihe abantu bataguherutse hari abantu bunyine bakuzi ariko bari kwibaza uriya niwe cyangwa siwe bimeze bite? Tubwire. Bwababwije kuri wowe witegure ko buca, wa munsi wawe wategereje dore ukugezeho, kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijwe. Njira mushaka kubimenya. Umuvandimwe wanje witwa Bienveni ari muri Amerika, ashira muri timu yari afite yitwa The Bishops. Urakoze cyane. Wavuzemo Ben na Chance. Ben Bienveni ubu witwa Ben nawe ni umuririmbyi, ni umuhanzi uri gusohora indirimbo nyine nyirangwa Big Ben na undi si ni Ben nyirangwa Ben na Chance. Hariho Ben na Chance, hakaba Big Ben, hakaba na Willy Serugo rihura na Serugo Ben. Ibyo bintu bihuye gute? Duhuriza abo bantu muvukana ku buryo bw'amaraso bimeze gute? Tuvugana mu buryo bw'amaraso. Turakunze wa Free Media Live, turabaramukije aho muherereye hose ku isi, tubifurije amahoro ava ku Mana. Nkuko mubibona uyu munsi turi ahantu hadasanzwe, turi kuri tele, hari igikorwa kiri gutegurirwa aha hantu muri iyi university mureba aha ngaha. Ni Park University cyangwa se Pan Africa University, ni University ya Gikirisitu. Hari event iri gutegurirwa aha ngaha iteganyijwe ku cyumweru ku minsi 23 saa 9. Benshi barayimenye n'abatarayimenya, niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubamenyeshe. Twashatse kumenya uko ibintu bihagaze. Twumvise Willy Mwambutsa avuga ngo bazaza kumanura Imana hano, natwe tuza kureba abantu bazamanukira Imana kugira ngo tumenye ukuntu ibintu bizaba bihagaze, ariko kandi tuhababere kuko Willy Mwambutsa ni umuramyi twamenye mu myaka yashize myinshi, asa n'upoteye kuri stage y'abanyamurenge aragenda. Twifuza kumenya, twashatse kumenya ngo se yabagahe, yagaruwe n'iki, yaje kugira gute, bimeze gute. Tubaviri muzi ni muzingo iyi event uko ibintu bizaba bihagaze. Aha ni muri Pan Africa rero, nkuko mubibona niho ibintu bizabera. Hariya hirya muri Sitam Church niho bizabera. Mu kuvuga ngo na ahantu heza rwose nkuko mubibona aha ngaha. Murabona ko ari ahantu hasa neza, event isa neza. Kameramane wacu agenda atwereke view, murebe view y'ahantu igiterane kizaba kiri, ahantu event izabera. Na ahantu heza rwose, heza kabisa. Natwe twifuje rero kugira ngo tubagezeho uko ibi bintu bipanze, uko ibintu bisa, ubundi mubane natwe ntimuze gukura urushinge, tumenye buri kimwe uko ibintu byifashe hano, tuze gutezuka rwose ntusigare inyuma. Tubanze tumenye ngo uyu ni muntu ki, ari gutegurira iki hano muri event imeze gutya, ahantu hameze gutya, hanini gutya. Babantu mwe murabona ko uru rusengero ari runini, ni runini kabisa. No, simbizi wenda namwe muzahigerera, ariko ngereranyije n'urusengero rushobora kujamo hagati y'abantu 3,500 cyangwa na 5. Simbizi, intebe ziteye zegeranye. N'urusengero runini kabisa, hagati ya 3,500 n'5,000 bzokwirwamo hano, bitewe nuko intebe zatewe, bitewe nuko panze. Ndize yuko ndashidikanya ko uko muzaza mungana muri benshi, uko muzaba mungana mwese, muzabasha gukwirwa muri runo rusengero. Kuko turagerageza kubereka uburyo rungana kugira ngo timugire wasiwasi y'ubunini bw'ahantu ikirori kiri, ahantu ino concert iri, kugira ngo muzaze buri wese azicara ku ntebe yiwe. Nagerageje kureba n'indani, intebe zirapanze, ziruzuye, izindi zirateretse, hari indi myanya ishobora gushirwamo izo ntebe. Sinshidikanya neza yuko espace ihari, ari intebe zipanze, hari izindi zigiteretse ziri aho ngaho za reserve. Bisobanuye ko event ni iteguriye ahantu heza, n'abantu beza muteganyirijwe kuzaboneka hano. Ndizera ko ari ibintu bizaba ari byiza cyane. Muze tujanirane, twinjire
turebe ibyiza birimo uko bipanze, ibimaze kugerwaho, ibyamaze gupangwa. Ndizera ko biza kumera neza. Hari urusaku murihangana ariko mureke twinjirane indani turebe. Jesus is the King of Kings. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Jesus is the King of Kings. One more time. Hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Jesus is the King of Kings. Everybody hallelujah. 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 Shout, shout hallelujah. Jesus is the King of Kings. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Can somebody shout? Shout hallelujah. Jesus is the King of Kings. Everybody move. Jesus is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords. Jesus is the living stone. Jesus is the King of Kings. Jesus is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords. Jesus is the Prince of Peace. Jesus is the King of Kings. Everybody, hallelujah. Everybody, hallelujah. Can somebody shout? Hallelujah. Jesus is the King of Kings. Hallelujah.
Come on, Johnny. Come on. Come on. Jesus is my hero. Jesus is my savior. Jesus is my redeemer. Jesus is the King of Come on, come on. Kings. One more time. Hallelujah. Everybody say Hallelujah. Can somebody shout? Hallelujah. Jesus is the Can we do King shout? of Kings. Shout hallelujah. Shout, 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 shout. Jesus is the King of Kings. Shout it. Shout, 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 shout. Jesus is the King of Kings. One more time. Tell me one more time. Shout, 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 shout. Jesus is the King of Kings. Ya mwisho. Ya mwisho. 1, 2, shout it. Shout, 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 shout. Jesus is the King of Kings. We'll take it one more time. Everybody say. Shout, 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 shout. Jesus is the King of Kings. It's the Lamb of God. Is the Lamb of God who sits upon the throne. He alone is worthy of our praise. It's the Lamb of God. Is the Lamb of God who sits upon the throne. He alone. He alone is worthy of my praise. One more time. It's the Lamb of God. He's the Lamb of God who sits upon the throne. He alone is worthy of my praise. Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. It's the Lamb of God, everybody. It's the Lamb of God who sits upon the throne. He alone. He alone is worthy of my praise. It's the Lamb of God. It's the Lamb of God who sits upon the throne. He alone is worthy of my praise. It's the Lamb of God. It's the Lamb of God who sits
Yes ndugu. Yes baba. Habari yako? Nzuri sana. Uko salama? Uko salama? Tumesikia umetesa mambo hapa. Hiyo mambo ya Mungu tu. Mambo ya God. Kwa mtu mwenye hajui vizuri hii event, ni event ya aina gani? Ni event imepangwa kivipi? Expectation ni watu wanatufollow, wanatufuata, wa expect nini? Kwa watu wenye wanatufuata, wa expect ku worship God na ku praise God kabisa, na mimi najua watabarikiwa sana cause William anaandaa kitu fiti sana, kitu yenye iko poa sana, na mimi najua God atakuwa ndani ya kitu. Vile nilitanguliza tu, kitu yenye imeanza na prayers, whatever itafanyika tu, watu watakuwa sawa na kila kitu itakuwa poa na watu watabarikiwa sana. Asante sana. Shukran. Karibu sana. Tubwire bukeya ku gikorwa kigendereye hano. Dufite konseri twise Shouting Hallelujah. Umukozi w'Imana witwa Pastor Willy Mwambutse. Umukozi w'Imana twakoranye mu myaka yashize muri ministry ya Gisubizo. Niwe rero ufite ico giterane. Twaje mu myitozo kugira ngo tuzafatanye nawe. Uvuze ngo mwakoranye mu myaka yashize, kandi koko turebye igihe aherukiye nko kuri stage z'abanyamurenge ni kera. Yarari ndagira ngo Imana yari yaramutwaye ku ministering ahandi. Nta makuru ufite hantu yaraherereye? Ntayo nzi cyane. Igikorwa se kipanze gute, bimeze gute? Ubwo abatakiza bazumvishe bwa mbere bitega iki, giteguye ryari? Igikorwa gifite ku cyumweru mu masaha ya saa 9. Giteguye neza, kizaba kirimo abakozi b'Imana ndetse na Gisubizo zabihari. Gisubizo zose turifuza ko muzabana natwe, muzacitabira. None nkurikije abantu nabonyemo hano, harimo amasura amwe masha ntazi, aba ni abantu musanzwe mukorana, ni timu, ni meze biti, mwahuye muti? Abantu batandukanye, urebye nyiri igikorwa niwe wagiye ubahuza. Bamwe twe dukorana mu timu ya Gisubizo batari bake, n'abandi benshi bakorana n'umukozi w'Imana hasengera. Turagushimiye cyane, twizere ko nitwongera kugukenera tuzokubona. Nubwo nawe wabuze, ni nka Willy waruze ngo yarabuze, ariko nawe asante sana. Kuba takuzi urinde? Mazina ni Mutoni wa Pasi. Pasi, ko tukuzi ufotora, tukaba twabonye ufashe mikoro hari meze bite? Murakoze. Gufotora ni umwuga, ubundi kuririmba nabwo ntekereza ko seyida impano cyangwa umuhamagaro. Bisobanuye ngo ufite impano nyinshi tutari tukuziho. Ntekereza. Bimeze bite rero ico gitaramo gipanze gute kuri wewe, ni ki expecting? Igitaramo gipanze neza bitewe n'ibigaragara turi kubona abantu turi kuri tele. Ikindi kandi ikintu expectinga no kubona abantu bitabye. Ikindi kandi kubona uwepo wa Mungu. Yes. Turagushimiye cyane Pasi. Yakoze cyane. Asante sana. Sharon. Hello. Mambo? Poa sana. Uko salama? Kabisa. Nimekuona hapa. Hata pia mimi nimefurahi kukuona. Asante. Ni nini inaendelea? Tuko na worship experience. It's called Shout Hallelujah. And tutakuwa hapa on 23rd which is this Sunday afternoon from 3. Na tunakuja kuabudu Mungu. We are expecting to worship God and to just bless people's hearts. And in the process of ministering, that also God should minister to us too. Yes, kwa wale hawakujui vizuri, jitambulishe kwa watu wanatufuata. Naitwa Sharon Mudhoka. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nampenda Mungu. Natoka kanisa la House of Transformation. But tumeletwa pamoja na Pastor Will na
tunatarajia kuwaona na kuinteract na nyinyi personally. Yeah, karibuni sana. Asante sana. Thank you. Muraho neza pastor? Muraho neza Papa Gabi. Ni amahoro? Ni amahoro. Ni amahoro kabisa. Meze mute? Turashima Imana. Turashima Imana. Bibiliya iravuga ngo so far ngo God has been Ebenezer. Abongereza bavuga ngo so far so good. Turashima Imana. Asante sana. Tubasanze ahantu muri gutegurira event kandi twumvise ari ngo ni shout hallelujah. Cyangwa ku cyumweru kindi twumvise ko muzamanura Imana, muzaza kumanura ubwiza bw'Imana hano. Tugira amatsiko yo gushaka kumenya ni nini naendelea. Ni hafi ya compound zacu aho studio yacu iherereye. Dushaka kumenya ikintu kiri hano hirya niki. None tunyarukiye hano ngo mutubwire buke. Urakoze cyane bwana Gabi. Dufite event, twateguye event hamwe n'abandi baririmbyi batandukanye n'abatumirwa twatumiye. Icyo tugamije no gushoutinga hallelujah. Buriya iyo titre y'iyi concert abantu ntibayihabwa neza, ariko uburyo bwayo hallelujah bisobanura ngo ishimwe ribijya Imana, icyubahiro kibiciye Imana. Ubundi nicyo gisiguro cya hallelujah. Hanyuma rero event yitwa ngo tuje kuvuga ngo Imana ishimwe, tuje kuvuza karuru kagira gati Imana ishimwe. Nukuramya Imana, no guhimbaza Imana. Nico gikorwa dufite ku cyumweru tariki 23 umusibo kwa gatandatu. Kandi turiteguye nkuko wabibonye, nkuko watugendereye. Turiteguye, abarinzi bari set, bariteguye, abacuranzi bariteguye, n'izindi department turimo turakorana nazo kugira ngo to making sure yuko uyu munsi ubaye successful. Pastor, ku bantu batakuzi, hari abakuzi tukuzi kera, ariko ku batakuzi wabibwira? Ku bantu banzi ndabaramukije. Ku bantu batanzi nitwa Willy Serwo Mwambutsa. Ndi umupastori, ndi umugabo, ndubatse, mfite abana 3 n'umugore umwe of course. Hanyuma ndi umuririmbyi wabigize umwuga, ariko umuririmbyi wo mu materaniro, uwo bita mu Cyongereza a worshiper. Ntabwo nyende umu artist, ndi umu worshiper. Indirimbo ndirimba ni worship, singiza Imana, shima Imana mu ndirimbo, evolvinga abantu muri icyo gikorwa cyo gushima Imana. Donc tugafatikanya hamwe n'amateraniro kugira ngo tumanure Imana mu bantu, kuko iyo yamanutse izizana n'ibisubizo byacu. So uwo ni we ngewe kuri ubu, kandi sinteze guhinduka. Imana yamugisha. Asante sana. Pastor, wari warabuze kuri stage z'abanyamurenge cyangwa se zo mu bwoko bwacu, warurihe abantu bataguherutse? Hari abantu bunyine bakuzi ariko bari kwibaza uriya niwe cyangwa siwe. Bimeze bite? Tubwire ku bantu bakuzi muri The Bishops n'ahandi. Right. Natangiye kuririmba kera mu gihugu cy'u Burundi, niho namenye umuhamagaro kuririmba ndimo. Hanyuma n'abantu barabihamya. Tonge narabimenye, abantu barabihamya. Hanyuma ndabiyoboka, mzinjiramo shaka kubimenya. Umuvandimwe wanje witwa Bienveni ari muri Amerika, ashira muri team yari afite yitwa The Bishops. Dutangira kuririmba nka Bishops, turaba twara abasore twese, turi bane buturu twese turi abagabo. Tanga turirimba turi bane. Burundi dukora amakonseri, mu Rwanda dukora amakonseri. Hanyuma 2009 tuza kwimuka, tuza hano muri Kenya. Hanyuma muri Kenya dutangira Gisubizo, still na The Bishops iza guhindukamo The Brothers. Ubwo nibwo twaririmbanaga njyewe na Bienvenies hamwe na Ben abantu baramuzi. Ben numva benshi bavuga ngo Ben Chance. So n'abavandimwe bariya tukomeza kuririmbana nka The Brothers. Hanyuma muri 2012 nigira inama yo kwiga ibintu bya worship, njya muri societe y'Abakenya kubyiga. Mbona n'abatoza benshi, hari umugabo wanyigisha witwa Charles uva muri Ghana, niwe nari umwarimu wiwe wanyigisha ibintu bya worship, yobora amateraniro. Ndabyiga ndabimenya, Imana irabimpa, ubu nibyo nkora. Hanyuma 2012 nja kuja Zambia mpamara imyaka.
2017 nza kugaruka ngaruke ngira amahirwe mpita mbona donc umurimo Mombasa muri JCC Jesus Celebration Center niho nari maze hafi imyaka 4 nkorana nkora muri JCC Jesus Celebration Center ndumu worship leader niryo kanisa niho nako experience ikomeye kanisa rikomeye rinini ry'abantu 10,000 donc ari nge worship pastor so habejo bundi numva umuhamagaro wo gukora ano ma event nkaya ndabasezera akazi nsezera byose ndababwira ati ngiye gukora ikimana yampamagariye so shitse hano mu kwezi kwa kabiri mbitegura ndi ensara kwa gatatu ejo bundi kwa kane ntangaza igiterane nico kiki rero turaye turi bikora nico giteye abantu amatsiko abantu benshi uwo niwe Willy ndashaka kubabwira ko Willy mwamenye muri ntagiye kitagira iherezo nta joro ridaca hari ubwo bwababwije kuri wowe witegure ko buca wa munsi wawe wategereje dore ukugezeho kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijwe njyewe iririmbye ndirimbo gusa yahembwe n'uwo grand frère Bienveni ahembwa igitero cya mbere na refrain bimbi cya kabiri twarabanaga mu nzu twarakoranaga twararirimbanaga byose twarabisangiraga hita nsoro iyo ndirimbo ubu ni indirimbo izwi ni indirimbo ikundwa iririmbwa ahantu henshi so uwo ni wowe biri ku ncamake guys nikamaze ikibazo I can't wait to invite you urakoze cyane wavuzemo Ben na Chance Ben Bienveni ubu witwa Ben nawe n'umuririmbyi n'umuhanzi uri gusohora indirimbo Big Ben na undi si ni Ben na Chance hariho Ben na Chance hakaba Big Ben hakaba na Willy Serugo rihura na Serugo Ben ivyo bintu bihuye gute duhuriza abo bantu muvukana ku buryo bw'amaraso bimeze gute tuvukana mu buryo bw'amaraso mama umbyara avukana akurikirana na mama wa Ben na Bienveni mama wa Ben na mama wa Big Ben ni mama wabo n'umwe hanyuma barakurikirana hanyuma mu tugiye iwacu mu kinyabyinshi ni ba anko mbitwa ba anko ariko hano muri kwa mama ni bakuru banje ni barumuna banje ni turavukana hanyuma mugasubira ba mama wanyu baravukana bamare bita abana bose baserugo ahubwo ni batatu donc ba mama wacu babiri na mama umbyara bose bisa abana babo turi batatu baserugo so hariho Serugo Ben hakabaho na Serugo wundi wa mama wacu hakaba na Serugo nje donc turi batatu baba kobwa bakurikirana so murakoze cyane abantu batazi iyo ndirimbo nari buyikubazeho none usiyivugaho kandi yafashije imitima ya benshi iri muzo muzaturirimbira hano ndashaka kuzayikora ariko mu buryo bwa capella ndirimba n'abakristo sinzayikorana n'ibyuma sinzayikorana na backup nzayikora cyane abakristo kuko barayizi ni indirimbo y'abakristo kandi umwuka arimo aranganiriza hejuru yo kubwira abantu kwibutsa abantu iby'Imana yabavuzeho ko nubwo bizatinda bizasohora hari indirimbo zibiri rero harimo n'iyingi yo kugira ngo twibutse abantu ko Imana icyo yavuze izagisohora butwiriyeho kubera amasaha ariko turacyari kumwe ndizera ko nitugukenera tugashaka ibirambuye kuri wowe uzatwemerera rwose ndi tayari kugira ngo dukorane urakoze cyane ngaho tumira abantu muri iki giterane n'iryo jambo nari nkeneye bavandimwe bakozi b'Imana abakunzi b'Imana aho muherereye mwese abatuye mu mujyi wa Nairobi Kasarani Umoja na Kayole Kitengera Kayole Rongai mwese Githurai mwese ndashaka kubatumira muzaze ku cyumweru nyuma ya saa sita twifatanye duhimbaze Imana kandi turimo turumva imirindi yo gutabara
uriya munsi uzaba umunsi udasanzwe, umunsi wo kuramya Imana, umunsi wo kumanura Imana, hanyuma Imana izibane natwe, kandi iyo yamanutse niko birivuga ngo yimanutse izizana n'imigisha. Uwo munsi twiteguye kwakira imigisha iva ku Mana, ntimuzabure. Ndagira ngo mbwire abantu bose bari kure, abari hanze muri Amerika, inshuti zanjye, abari muri Canada, abari Australia, abari i Burayi, mwese tuzaba turi online. Muzandike ngo Hallelujah Ministries. Donc niko YouTube izaba imeze, niko naho tuzaba turi live kugira ngo tuzabane from 1 minute till the end of the event. Tuzaba turi kumwe kandi tuzanezererwa hamwe duhimbaza Imana. Imana ibaho umugisha aho turi. Ndagira ngo mpababwire kuba tuye Kasarani, kubaza umuhanda wa Thika Road, turi TRM, just behind, inyuma ya TRM hariho university yitwa Park University. Tuzaba turi aho ngaho, hari muri university harimo itente nziza cyane twabateguriye, ahantu heza ho kwicara tugahura n'Imana. Murakoze, ntimuzabure nyamuneka, kandi ntimuzakererwe, muzubaha amasaha Imana ibaho umugisha. Nshuti bakunzi ba Africa Media, rero nkuko mubona aha hantu ni ahantu heza, Park University ni ahantu heza kabisa. Umuntu wese ushobora kuryoherwa, ukabona ubwiza bwaho, ukabona nkuko mubibona uhereye church ngiyo imbere hariya, ni ahantu abantu bazasohoka bakaba bisanzuye, nta wasiwasi, ureba compound imeze neza, hari tere nini, ni ahantu hameze neza rwose ku bantu bazaba baje hano hisanzuye. Uko mwabonye twaberetse indani, twaberetse church ukuntu ihagaze, ukuntu yamaze gutegurwa, ukuntu ibintu bisa neza, ukuntu intebe zamaze gupangwa, ibintu byose bizaba bisa neza rwose, kuko nkuko tubibona practice mwabonye ko ibintu bimeze neza. Ubu tukaba dusoje rero twebwe twerekeye dutashe, ariko tuzakomeza tubagezeho 5 kuri 5 uko ibintu bizaba bihagaze, uko ibintu bizagenda. Africa Media Live zabibabereye hano, tuzabamenyesha, tuzabereka buri kimwe, muzagenda mubibona. Tubashimira kubana natwe, tubashimira kudukurikira. Muri abantu beza, muri abantu b'agaciro, ni mwebwe mutuma dukora, ni mwe mutuma duhaguruka ijoro n'amanywa kugira ngo tubagezeho ibyo musaba kugerwaho. Murakoze cyane, Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza. Mwari kumwe na Director Gabi na Shema kuri kamera, murabona ko ibintu yabikoze neza rwose. Ndizera ko Sunday tuzaba turi kumwe hano saa 9.